Dal Dili Bajar along ke Chingsi Ingdeng isi Basu Dima Puja Katalan pon. Pothat langso along ihum ahem mi chodet. Nohorjan mate nohor langso along habit angnar don pli akulat asang lapen ason ohor mucu pidamet lapen kulat hempu atum kerap kacuhang pon. Bharatiya Janata Party LST Morcha atum pen second executive meeting kang nipon. Non birtang ton pen arjupon sinang krisir kep nong dan siri konstituensi ke parlo pini ing koyarni Dal Dili Bajar along Basu Dima 2023 Abharman Puja Katalan pon bangso amai along ni thom Abharman krisir kep ing koy lapen korai sian lapen pini amai along alahi aman kace tongdon MEC Tilu Tama Hasnu NDNLA Chairman Adika Dipungsa lapen ADSU Karbi Anglong District President Pavitra Nunisa atum cetong don pen mai RDP dun tang te mai phu ahin pen alam the pen le arju iksina All Dololi Basu Dimar Committee President hoy মোৰ নাম ৰমেশ তাওলা গুম্বু ইতিমধ্যে মই আপোনালোকে জানিব বিচাৰাৰ কাৰণে মই এটো এখাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ দললি অঞ্চলৰ 1951 আগাৰ পিছৰ পৰাই ধৰি বকপা কৰি আহি আছে অকল ডিমাচা বেলাকে নহয় কাৰ্বি আদিবাসী অন্য জাতিও বকপা কৰি আহিছে তাৰে মাজত আজি আমালোকৰ 2023 চনৰ গাঁওবুঢ়াসকলে 13খন গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকলে যি চিন্তা কৰিছে সেইমতে আমি কমিটি হৈ পেলাই চিন্তা কৰি আছোঁ গাঁওবুঢ়াসকলে বা দলদলি বসুদিমা কমিটিয়ে দলদলিত বসুদিমা উদযাপন কৰিছে ইয়াত 13টা গাঁও দলদলি এৰিয়াত আমাৰ ডিমাচা গাঁও 13টা আছে 13টা গাঁৱৰ সব ৰাইজৰ মানুহ আহি ইয়াত বসুটো উদযাপন কৰিছে আমি হুদু ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থাক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ আমি তাৰ কাৰণে ইয়াৰ কমিটিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক আমি নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বসুদিমা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি Nohor langso Dhon Sing Ingleng arong Porline Atoar adung ejon habit ing nardon pli akulat ahem phalang no dam et mate ong dung kanahok kedam tang ni phai krisir kep ar koya chiklo lakhaing korai si Borjan constituency ke parlo Porline Nohor langso forest bit check get adung het Dhon Sing Ingleng arong Porline kasilam bom Atoar ari along kedo akulat Manipur Hotel Kamla Sharma Lapen Gotkha Hotel Sika tok BP Sanjana Ingleng pilina ing tipi ladon kli akulat atowe ajo porphai ke thom alam ejon habit ing narwang pen tong rai rai si sang bosta cholap lapen ason ahormu anta chupon et si fen tibol anta hangno kang et Dhon Sing Ingleng arong atowar ari akulat achubi abang phubang phi atum tame plungbom tadamde bom tame aplu anta damde pusi nang pachini dun kopai ke me amunet abang ke thangthik bonta inut hemipi abang akulat ke awipin anlo pusi nang than dun mate nang chuning ridun athela bang so akulat pensi aso marlo kacharli pencenglok ahem arit anta laso akulat pensi kacu pangreng bom anta non ke kopai ke langno ajok awipin anlo lapet
KAAC along Kethe Kiding CM Dr. Tulam Rong Hang Lapen Local MAC Surya Rong Phar Aphan Tame Prabjin Pen Kadinso Pen Nanglang Ponthanon Kisung Apor Koson Si Usomar Aphan Kajopang Reng Thek Popusi Nang Pachinidun Don Pli Akulat Tame Kisung Ahut Nanglang Pontha Lapen Towar Nang Cholang Ding Lo Usi Therang Tia Theng No Nang Pachinidun News Desk Report Public TV Karbi Anglong. আচ্ছা ৰাতিতে এইটো হাতীটো কিমান টাইমতে আহিছে ৰাতি 4 বাজি নিচিনাতে হাতীটো ইয়াতে গণ্ডগোল শুরু হ'ব আচ্ছা তেতিয়া আমালোকে শুই আছিলে ইফালে পৰা মানুহ চিলাইছিলে তেতিয়া মিল ভাঙি গ'ল ভাঙি পেলাই উঠাই চাইছে বেৰা চেৰা ভাঙা শুরু হৈছে তেতিয়া আমাখান পলালে কি নুকসান হৈছে আপুনি ফেন 5টা বেয়া কৰি দিলে আৰু টেবুল 2টামান বেয়া কৰি দিলে আৰু চাউল 2 বেগ খাই দিলে মানুহটো কিবা মানুহটো যখন চকম কৰা নাই কেলে আমাখান পলালে ই অকলে থাকি পেলাই কি ভাঙিবলৈ আছে সব ভাঙিলে এতিয়া বেৰা চেৰা সব পলাই আছে আমি এতিয়া আছে ফৰেষ্ট খান আহিছে না আহে না এতিয়া ফৰেষ্ট কোনো মানুহ অহা নাই ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলকে আপুনি কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব না অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কি ভাঙিছে চলো এইটোতো মোৰ তকদিৰ কথা হয় হ'লেও অলপ সহায় কৰিব পাৰে নেকি এইটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ থেংক ইউ Kedamtang Arkoya Ciklo Niphai Krisir Kep Heman Arni Taradobi Sport Dutirom Hol along West Karbi Anglong BJP ST Morcha Atum Pen Sikian Executive Meeting Kang Nipon Labangso Meeting along Alihisar Puaman Pen Kacetong Dun MLA Ake Hai Bida Singh Inglang MLA Ake Hai Rup Singh Teran EM Ake Hai Prabhat Chandra Taro West Karbi Anglong BJP District President Ake Hai Rodip Ronghang Lapen Kapreket Hiding Atum Cetong Dun West Karbi Anglong Bithung Constituency Keparlo Taradubi Arong along Sport Dutiram Hol along Si West Karbi Anglong ST Morcha Atum Executive Meeting Nipon Labangso Meeting ST Morcha District President Ake Hai Roman Pator Pensi Meeting Cepahem Pupon Labangso Meeting Jesemet Pet Pen Kibi Ponangkok Atheke Karbi Anglong Adang Pikoson Si Development Kelongji Lapen Kelong Nangji KST Morcha Atumari Deng Siajatong Kethelopu Kaching Waiching Saipon a meeting si ing Nipon Nangkok lo Athema Karbi Anglong Adang PKST Hill along Ripenak Lasi ST Morcha Atum Si Cepang Tangpon Nangpo Lapen Kijut Si Apor Presiden Ake Hai Roman Pator Pen Kadu Kawea Phanta Kacoro Alam Thepa Jirpon Si Meeting Mesen Pen Pachun Ponlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong itu kinidak Pashchim Karbi Anglong mate West Karbi Anglong lo ST Morcha Bharatiya Janata Party itumdak Indiang Deng executive pamai kadopolo asi abso executive pamai mesti captain mondor captain president secretary pendang lo itumdak lo dan ketua itu koi CM Pachohang lo dalang ni kam tu bapa jenis si itum chief guest itum Bida Singh Leng iku kalameli ben tamusu dak sungkiron macam so kalameli itu Karbi Thomas Council Ian Prabhatandro Kacetong Ben itu kan mesin parti pesan bagi klaiming kita poni alam ke depan tan pecini pot alam depan curu persi itu langsung pini meeting make supaya pot tak orang tu mesti orang si pini cetong mesti sirkap tu West Karbi Anglong 9 model 9 model Pothalang so PWD koloni arlo anon rong phar ahem michodet labangso ahem michodet kupi koson pen lone thangnat ta ahem asor penta chichini dunde labangso ame kecho ahir ingtang rak ajok ong dong ahormu nahok ponlo labangso ame kepa mebji aphan tebok terai lapen pothalang so pulis atung pusitame bangso ame kepa mebji aphan cerap dondo labangso ame kecho bom ahut selendar katerek dunji pu kabor I ajok ahem asor anon rong phar alang li penang an areng sonang koklo alang li anon rong phar penang pachini don atengke ajo apor
porphai isi rachite malom pen pusi labangso aheme kicho pusi nang pachini dun. नहीं करो ख्याल नहीं रस्ते नंदा लो बोल पला काय ओ ते दे